Yes, kanone mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, kuri two mu masaha ya mu gitondo, umugoroba umugisha, kuri two mu masaha ya nimugoroba, umugoroba umugisha kuri two mu masaha y'igicamunsi, biraza guterwa n'ukuntu ingengabiri yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku mugoroba wo ku itariki zigera ku 9 z'ukwa gatatu 2025. Birumvikana rero tugarutse mu makuru, tugarutse mu miripuko, ni imirwano ikomeje guca ibintu, ni imyiteguro idasanzwe mu gihugu cy'u Burundi, ibintu bikomeje kuba ibindi. Mwa bantu b'Imana mwe, noneho ibyo tubazaniye ubwo nimba uri mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se uri hirya no hino ariko ukaba ukunda kumva amakuru, ndagira ngo iyi nkuru uze kuyikurikirana neza, kuko rwose niramuka ugucitse uraza kuba uhombye ku rwego rwo hejuru. Munyemerere mbabwire yuko ubu tuvugana Uburundi bwamaze kongera intwaro, zikaba ari intwaro ziri mu moko agiye atandukanye, zikaba ari intwaro zirimo amasasu mu bice bigiye bitandukanye tugiye kuba tubabwira. Ubu tuvugana munyemerere mbabwire yuko Uburundi bwamaze kuba bwongera intwaro icyitwa imbonerakure. Ese Uburundi buri kwikanga iki? Bimeze bite? Byose turaje tubikomozeho gatanu kuri kagenzi kako, tubabwire imva n'imvano y'ibi byatumye Uburundi bwongera kwitegura mu buryo budasanzwe. Imbonerakure zikaba zamaze kuba zongererwa imbunda ndetse n'amasaso. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko ahitwa Cibitoki ndetse no mu Kibira. Ubu tuvugana naho hari kongerwa abasirikare. Ese ni iyihe mpamvu? Bimeze bite? Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Byose icyo usabwa nta kindi we ni ukuza gukurikira gusa. Turaza gukomoza amakuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Mwa bantu b'Imana, nababwiye nti icyitwa makuru byo ni ibintu nje kubahereza. N'ubu munyemerere mbabwire yuko turi burebere hamwe amakuru avuga yuko uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kuza guhura n'akaga gakomeye nyuma yuko uwitwa Reverien Ndikuriyo yamaze kuba rwose amubwira ati genda gake. Ndasubiramo, uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye ari mu kaga gakomeye nyuma yuko uwitwa Reverien Ndikuriyo, uyu numwe mu barwanashyaka ba CNDD-FDD, ishyaka riri ku butegetsi, yamaze kumubwira ati genda gake. Amatora y'abadepite mu gihugu cy'u Burundi arategurwa muri uno mwaka turimo, ariko muzi ko amatora y'umukuru w'igihugu ari mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ubwo birumvikana imyaka ibura kugira ngo mu gihugu cy'u Burundi twinjire mu matora. Ubwo rero bigendanye n'ukuntu impande zombi zirimo ziritegura, uwitwa Reverien Ndikuriyo yamaze guhaguruka. Aba ntabwo aribo bonyine bamaze guhaguruka, abarimo ba Agathon Rwasa bamaze guhaguruka. Si uyu wenyine wamaze guhaguruka, hari undi witwa Leone Dance Hatungimana, uyu nayo we yamaze kuba ahaguruka. N'ibidukundira turaza kuba tunabaha icyitwa ijwi rye aganira n'itangazamakuru kugira ngo mwumve uko bimeze. Ibintu muri gihugu cy'u Burundi byakomeye, harimo harikangwa ikintu, kandi nzababwira cyamaze kuba. Icyo nta kindi ni intambara. Nzongera mbibasubiramo mbabwire ati nyamara ibintu narabivuze. Ni ukuvuga ngo rero tugiye kuba tubireberaho hamwe. Turaza kurebera hamwe amwe mu makuru agaragaza ko igihugu cy'u Burundi ubu tuvugana mu bice bigiye bitandukanye, byaba ahitwa i Bujumbura, byaba ahitwa kuri radiyo ndetse na televiziyo, ndetse n'Igitega. Ibyo ni ibice navuga by'ingenzi ku butaka bw'u Burundi, nabyo birimo birongererwa umutekano. Hari ikikango gikomeye cy'uko uwitwa General Neva ashobora guterwa kudeta, akaba ari nayo mpamvu ikomeye irimo iratuma ibi byose biba. Gatanu kuri kagenzi kako rero tugiye kuba tubyinjiramo tubikomozaho. Icyo usabwa nta kindi, nimba utari wakora subscribe, kora subscribe kuri Duniani Kote TV kugira ngo ibintu tuze kuba tubyinjiranamo neza. Ariko kandi nanakubwira nti njyewe ndahakubereye mu gihugu cy'u Burundi, ndakubereye hirya no hino ku mugabane wa Afurika, kugira ngo ibintu by'umwihariko tujye tugenda
tuyigendanamo neza. Nanakwibutsa yuko turi mu mwaka w'2025, tukaba turi ku itariki 9 z'ukwa gatatu. Tayari reka twinjire, ariko mbere yo kugira ngo twinjire ibintu wabisarariramo, kambanze nsome ku kintu bita amazi. Kamanze nsome ku kintu bita amazi, mw'abantu b'Imana mwe mwagirimo. Banze nsome ku kintu bita amazi. Yes, reka twinjire rero by'umwihariko. Ariko hari abantu benshi bahoze bambaza ati se uwitwa General Evariste Ndayishimiye cyangwa se General Neva ntabwo igihugu yari yagihunga? Katurebe. Ati ndi hano Cibitoki, ndabona abaturage benshi n'ubundi barimo baragira ubwoba kubera igisoda. Abasirikari benshi b'abarundi barimo baragenda barungikwa hano Cibitoki, ndi benshi bari kuza guhabwa imyitozo, bamaze guhabwa imbunda nshyashya ndetse kandi n'amasasu. Urabona ko bafite gahunda ndetse n'umugambi mubisha, barimo barapanga ikintu gikomeye cyane hano tutari twamenya ese ni igiki. Nka data ibi nabyo ni ibintu navuga yuko bikomeye cyane. Ukomeze udukurikirane ibyo bintu, uze kuba witugezaho ubitubwire. Ukomeze udukurikirane nyamuna, ukomeze udukurikirane nyamuna. Ibintu bitoroshyira. Reka twinjire by'umwihariko ibintu mbanze mbyinjiremo gato cyane mbere yo kugira ngo tujye mu bintu byinshi. Ndabona abantu bo bari kwandika ari benshi, tugiye kureba ibyo abantu barimo baranyandikira, kuko umwe arazavuga ati vuga kuri iki, undi tuvuga kuri iki. Twaza kwibanda muri byinshi ugasanga turatinze amakuru twabahaye mu mpfunyapfunya tutayabaramburiye. Reka duhere by'umwihariko kuri no nkuru idasanzwe ya hano Cibitoki. Ibi bikoresho birimo biragenda bihongerwa. Ni ibikoresho byatangiye kuza guhera ku munsi w'ejo. Bikaba ibikoresho byari birimo imbunda nyinshi zo mu bwoko bwa AK-47 cyangwa se za AK-47. Ndabona barimo bahabwa imbunda zimo inkoho nini. Ubwo ni imbunda nini cyane z'imisada. Ndabona rwose hari abasirikari bagiye bahabwa imbunda zo mu bwoko bwa katibushi. Ndabona hari abagiye bahabwa izitwa za 60mm Nouveau modeli. Ndabona hari abagiye bahabwa izitwa za RPG za AK-47 n'imbunda z'amoko agiye atandukanye. Ibikorwa rero birimo birakorwa mu rwego rwo kugira ngo igihugu cy'u Burundi kimekinge sure neza yuko umutekano wacyo uraza kuba umeze neza, dore yuko ari igihugu cy'u Burundi kimaze igihe kinini by'umwihariko gifite ikibazo gikomeye cyane cy'umutekano muke utifashe neza mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo rero amakuru ndimo ndakira kugeza amaginga ibikoresho birimo birazanwa hano, akaba ari ibikoresho birimo birongererwa abasuda b'abarundi kugira ngo bize gucunga umutekano. Ngira ngo maze iminsi mbabwira ukuntu uwitwa General Prime Niyongabo amaze iminsi aganiza abasirikare bari ku bipaka, ababwira ati nyamuneka ati mube maso umwanzi atazatwinjira. Nyuma y'ibyo byose rero twagiye tubabwira ikijyanye n'imyitozo ikomeje kugenda ihabwa abasirikare benshi b'abarundi. Ndababwira ati mbonerakure zirimo zirafata imyitozo. Ndababwira ati ibikoresho birimo biratangwa. Abenshi bakavuga bati nuko Uvira yenda kuvamo kandi ikabihana imbibi n'igihugu cy'u Burundi. Ibi bikaba bizanagira ingaruka zikomeye ku gihugu cy'u Burundi. Ibyo bintu ngenda mbibabwira, none kugeza amaginga ya amakuru turimo turakira ngayo nguko igihugu cy'u Burundi bisa nkaho rwose kiri mu kaga gakomeye cyane, ndetse isa n'isa gishobora guhura n'ingaruka z'ibibazo by'intambara bitewe no gutanga ubufasha mu gihugu cy'abaturanyi mu buseruko bwa RDC. Mwa bantu b'Imana mwe, narababwiye nti ukora subscribe hano nta kintu azatuburana. We gusa conda kuri sabone, ahasigaye natwe turahakubereye gatanu kuri kagezi kaho. Ubu tuvugana ahitwa Korine Mujejuru. Tonde ndebe amakorine bampaye. Tonde ndebe
ibi bintu mwa bantu b'Imana mwe ntabwo ari ugupfa kuvuga kuko tuba dufite na drone. Nze mbabwire ibice birimo birongerwamo abasirikare, nze mbabwire ibice birimo birongerwamo abasirikare. Nze mbabwire, ni ukuvuga ngo ubu tuvugana ahitwa mu Buhambura, ahitwa Ngara, ahitwa Cibitoki, ahitwa Bubanza, ahitwa Kabuga, Komine Munanira, Komine Kinazi, Komine Tongo, Mukamba, Bururi. Mwa bantu b'Imana mwe, ibi ni ibice birimo birongerwamo abasirikare ku rwego rwo hejuru, dore yuko uwitwa General Neva we akomeje kugenda ibi byose abikora mu rwego rwo kugira ngo amakinge sure neza yuko umutekano uhagaze neza mu buseruko bw'i Burundi, kuko hari byinshi cyane birimo biragenda bivugwa yuko igihugu cy'u Burundi gishobora guhura n'akaga gakomeye cyane mu gihe kidacunze neza. Ibi nibyo birimo biratuma hano haba ibi byose, ariko tunava kuri ibyo ngibyo, nubwo yenda tutari twabivaho neza gato cyane, ngira ngo maze iminsi mbabwira inkuru y'uwitwa Agatoni Rwasa, ndetse nkababwira n'umugabo bita Reverien Ndikuriyo, hari abitwa ba General Bunyoni, ndetse hari izi za Red Tabara. Abo bose ni bamwe mu bantu bahanganye n'ubutegetsi bw'u Burundi, ndetse uwitwa Reverien Ndikuriyo we unabarizwa mu ishyaka rya CNDD-FDD riyobowe n'uwitwa General Neva. Mwa bantu b'Imana mwe, akaba ari nawe uri ku ntebe y'ubuyobozi. Ndababwiza ukuri yuko uyu mugabo ari mu kaga gakomeye cyane. Impamvu uyu mugabo ari mu kaga gakomeye cyane nuko isaha n'isaha ari umwe mu bagabo bashobora kugira gutya ati hwa, bakagira batya ati hwa, ugasanga bavuye ku butegetsi. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo ngo ni General Neva, nubwo ubutegetsi yabugiyeho ariko akabujyaho nyuma y'uko hari havuyeho Nkurunziza, ngira ngo murabyibuka. Ndetse uyu Nkurunziza nubwo yavuyeho apfuye mu buryo butanagiye bunamenyekana neza ngo bamenye se uburyo bwamwishe ni ubuhe bwa nyabwo, nimba ari amarozi, nimba ari iki, kugira ngo babimenye neza. Na n'ubu arega nubwo igihugu cy'u Burundi bavuga yuko Nkurunziza apfuye, kugeza amaginga ntabwo tujya tumenya neza ese uyu mugabo yishwe n'iki cyamwishe. Ni ukuvuga ngo mwa bantu b'Imana mwe, ubu tuvugana igihugu cy'u Burundi kirimo kiritegura amatora, mu mwaka w'2027. ubu haritegurwa amatora y'abadepite azaba muri uno mwaka. Hari uwitwa katurebe ni Leonidas ninde, tonde turebe mwa bantu b'Imana mwe, munyitondere ibi bintu tuba tugomba kubigendanamo neza. Munyitondere ibi bintu tuba tugomba kubigendanamo neza. Hari uwitwa Leonidas Hategekimana, uyu nguyu yamaze kwishyira hanze, n'umwe mu bantu bakomeye ndetse bari banakomeye ku rwego rwo hejuru ku butegetsi bw'uwitwa Nkurunziza. Uyu nguyu yari umunyamasengesho ukomeye cyane ku butegetsi bwa Nkurunziza. Uyu mugabo rero na n'ubu ku butegetsi bwa General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye nabwo aracyakomeye, kuko ari umwe mu bantu rwose bavuga kabisa bagatitiza ubutegetsi bw'u Burundi. Abantu mukurikira ibintu bibera mu Burundi, ngira ngo mwumvishe ikiganiro yaganire n'itangazamakuru.
ndasubiramo, abantu mukurikira ibibera mu Burundi, ngira ngo mwumvishije ikiganiro uyu yagiranye n'itangazamakuru. Uyu mugabo yavuze yuko ngo bagomba gukora ibishoboka byose, bamara gukora ibishoboka byose ubutegetsi buriho ntibwongere kwiganza cyangwa se kongera gufata imyanya ikomeye mu buyobozi. Ibi nibyo birimo biragaragara, tukabona abitwa ba Gatoni Rwasa barahagurutse, ubwo hajemo aba ba Leonidas Hategekimana nimba nibeshye, ndetse ubwo harimo aba ba Reverien Ndikuriyo bo mu ishyaka rya CNDD FDD, aho bose basa nkaho bamaze guhaguruka kugira ngo bafatikanyirize hamwe mu gukora ibishoboka byose mu guhangana n'ubutegetsi buriho. Ese mwa bantu b'Imana, murabona umugabo bita General Neva ari buyobore sari buyobore? Icyo nababwira cyo nuko uyu mugabo yamaze guhagurukirwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uyu mugabo yamaze guhagurukirwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka dutegereze amatora ari mu gihugu cy'u Burundi. Ni amatora ateganyijwe mu mwaka w'ibihumbi 2027, akaba ari amatora y'umukuru w'igihugu, ndetse amatora y'abadepite ateganyijwe muri uyu mwaka. Reka ibi bintu tubitegereze turebe, ese uwitwa Evariste Ndayishimiye arongera kuyobora cyangwa ntari buyobore. Gusa icyo nababwira cyo bigendanye n'uburyo abaturage b'Abarundi ibi bintu batabyumva neza, bamaze igihe ibintu batabyumva neza, biraza kugorana cyane kugira ngo uyu muntu aze kubagira ate ayobora. Kuko baravuga bati twabuze abana bacu, iyo bagiye turahazi, ntawagarutse, none ni gute turi mu mureka akayobora? Ni gute turi mu mureka akayobora? None nayobora bikagumya gukomera, akagumya kohereza ko n'ubakidiporoyinga, biragenda bite? Ibyo byose rero ugasanga abaturage b'Abarundi barimo barabitekereza, bakavuga ati noneho reka ati reka turebe to ati bwana muhungu wacu umeze ute? Ati ndi hano Busanza, ati turagukurikira cyane, ariko hari umwuka utari mwiza muri ibi bice, hari umwuka utari mwiza muri ibi bice, hari umwuka utari mwiza muri ibi bice, muze kugumya mudukurikirane amakuru ya hano, tumenye yuko dufite umutekano. Muze kugumya mutubwire, turabibavugira. Reka twikomereze. Tuvamo rero by'umwihariko duhite tugaruka kuri no nkuru by'umwihariko idasanzwe irimo iturukano za Bujumbura ku kibuga cy'indege. Ibi ni ibice nabyo mpamya yuko byamaze kuba ibindi, kuko hano i Bujumbura ku kibuga cy'indege hari imyiteguro idasanzwe, harimo harongerwa ikijyanye n'umutekano, icyitwa imbonerakure. Noneho sizo ntabwo ari zo ziri kuharinda, ahangaha hari kurindwa na bamwe basirikare bakomeye, by'umwihariko barimo n'abarinda perezida, ndetse amakuru dufite hari n'abasirikare bari kwambara imyenda itari uniforme cyangwa se imyenda itari impuzankano, barangiza bagatembera mu makaritsiye mu masaha y'umugoroba, mu rwego kugira ngo making sure yuko igihugu cy'u Burundi gifite umutekano. Ibyo nabyo ni bimwe mu byo dukomeje kugenda dukurikirana. Mw'abantu b'Imana mwe, nje ndababwira nti abantu bita Abarundi nibashaka biturize,
barebane n'ubuyobozi bwabo, babone amahoro, igihugu cyabo gitunganirwa kibe icy'amata n'ubuki, kuko icyo gihugu cyari cyiza. Kuko ubu tuvugana rwose umutekano wanyu ntabwo uhagaze neza, si bya bindi ngo igihugu cyose ngo gifite amatora yegereje ngo ibintu ntabwo biba byifashe neza. Ntabwo umutekano uhagaze neza, by the way, ntabwo umutekano uhagaze neza, ngira ngo murabizi ko musumbirijwe namwe. Yes, ni ukuvuga ngo rero ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa abakunzi ba Duniati Kote TV cyangwa se Duniani Kote TV. Reka tubashimire rero, tubifurize kugubwa neza, ndetse nimba ugeze ahangaha urimo uratwumva, ushyira agatima hano muri komenti, utubwire tuti turabakunda cyane. Ciao ciao, amakuru yacu nakagaruka.